Damo Zomi US gam Zomi te Khawmpi tu sapan aki Piakhia ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program pan ongwak kek ing ke kamin lia siam nu hi tuni July ni kia tuni le som ni le ni lai thai Friday ni ta kong Taangko ding kal khat sung thu piang thulu som le sagi ki hal ding hi Zomi Khawmpi USA tul ni le som ni le ni Lawhcing takin Kibawlzo US gam sung Zomi te minam kipol khopna Zomi in kwan USA kipol na in tul ni le som kum a kipan kum ni halta in Zomi Khawmpi kibol to in tul ni le som le giat Zomi Khawmpi a Kibawlzo kho hun sia pandemic hang in tul ni le som ni kumin kibol thailo hima le kho hun ong hoi ki na to ki zui in tu kum Zomi Khawmpi USA tul ni le som ni le ni pen USA gam sung Zomi te Khawmpi thu sa Khawmpi sunga maybe center a July ni khat ni pan ni thum ni chang tul ni le som ni le ni hun sung tengin thupi le nopchita kin kibol hi Khawmpi hun sung a sun hun teng annual meeting le election youth forum political forum le ZIUSA soccer tournament chi bang in a hununin kinei to a nita khun pen Zomi idol zolia zo tang Kiteelna Zomi concert le lucky draw hon na chi bang in nopchita kin kizang thei hi tuk peng Kiteelna ban a adang kimol na item kiat bang kinei la hi man in mikim ki hal thei a hi man in tangjai in nuam ki sajat mama hi Tutng Khawmpi a apwal a Khawmpi sima apai mimal atom pen tul ko ki phading in kilam en a online pan live en zong tul ni kim ta phaden hi ZIUSA soccer tournament pen US gam sung Zomi in kwan ki pol na tom pan in team som lenga kidem u a ZIUSA ki pol na pan Thangho FC team in champion nga in ZIUSA ki pol na pan ma in Liando FC team in first runner-up nga in Zomi in kwan Jacksonville FC team te in second runner-up ong nga u hi Zolia Zotang na a tang pamun khwal thosa in Zotang winner ong nga in Lawhcing som mang Des Moines Iowa in Zolia winner ong nga hi Zomi idol la siam Kiteelna a Lianyang sian lun no Amarillo Texas in winner ong nga hi lucky draw hon na a prize gold pen a hi Toyota 4Runner pen Philadelphia Khawmpi a teng numan Nuamtak mengching in ong nga hi man in asumin tu som nga ki Piakhia Tutng Khawmpi pen ko hun zong nuam in Kimolte sung a alem abai kwa ma ban a Khawmpi sung campeu thu sia la sia bang ma in siang thonam Tuitum in Kibawlzo hi Tutng Khawmpi a vai hom na item campeu standard ninget a hi man in apai khom mi pi te tha kinga in nom ke sama ma hi bang a Khawmpi api chinzo na ding a avai hom makai campeu le agim atol tanu tapa campeu za tak na len pi Piakhia ZIUSA in amasa pen Zomi person of the year Pahtawina pia USA gam sung Zomi te minam kipol khopna Zomi in kwan USA ZIUSA kipol na vai hom na to Zomi te sunga Pahtawina title sang pen le akinei masa pen Zomi person of the year 2021 pen Zogam allang khomi US gam thosa Khawmpi ya teng ZNTV founder and director asem lai tak puto somlian in onga hi ZIUSA board of directors te in nominating akipwak te sungpan in thunam li te a hi khatna Piakhia commitment ni na septhei na sepzo na activeness and dedication thumna mipi te ahuzap zo na inspiration lina tangpi tangta theina popularity chi criteria namli te to at kak in ZIUSA board of directors ting le US gam sung state tom pan ZIUSA tangmi le palai congress ting in Piakhia in Piakhia u hi Pahtawina onga puto somlian in Zomi ading asep ngei le amapan na ngei teng a hi le khatna tuni le giat tuni le kwa Zomi in kwan Delhi India a EC member ni na tuni le som le khat tuni le som le ni Zomi in kwan Buffalo New York a president term ni Sam thumna tuni le som le thumpan tuni le som le nga ZIUSA EC member le secretary of Canvai Sam Lina tuni le som le li pan tuni le som le giat Zomi in kwan Oklahoma ZIOK kipol na a chairman term ni Sam ngana tuni le som le nga pan tuni le som le sagi ZIUSA EC member treasurer le secretary of Canvai Sam gukna tuni le som le sagi pan tuni le som le giat ZIUSA board
member และ executive director Sam in ZIUSA กิปอลนา executive director Sam มาสเปนจงอาฮีมาตุดนาเต Resulh ZIOK Chairman Asep Sungin Oklahoma State Incorporation Certificate และ Federal 501c3 Status งาปีฮี Zomi in Kwan USA กิปอลนา in ZIUSA แกนไวและ Zomi in ปีอันเนจนาดิง in อามาปังปีอปีดิง in มาปังคา in หล่อจิงอหิมัน in ลุงดำและอ่างตังมาฮีตุลนี้และสอมละเอียดกุม in อามานะเซบนาคอมพานีอหิทูซาคอปีสงาZomi zagukval te na sepna aeon company zolai akizat na ding in awai Khawmpi sem in na semi pi te Thukikup in na takin panla in phu ahi man in Lawhcing hi December ni khatun ni le som legiat ni akipan ZNTV news Taangkona kipan in tuni jangkita satlo in pasien happy na to kizom to swak hi tukum Zomi Khawmpi Pahtawina honga pu som lian ilung dam pi mama hichibang pa toy hoite pa toy theina ding valian pi ong hom khia ZIUSA kipol namakai pi teng zong za tak na lian pi Piakhia ZIUSA board of directors Kiteelna Resulh Pulaakna thupwak pu hau suan khai chairman election commission ZIUSA kipol na tulni le somni le ni tulni le somni le thum na sep kum kipol na bu pi ong makai ding makai thak Kiteelna zong Lawhcing takin kinei Zogam le Zomi it Zomi movement tha apeding makai vive in telching onga ahi man in kipol na maban lim chi sem ding in kilam en hi tutunga telching makai thak teng ahi le khatna pu twal khan suan chairman ni na pu Andrew Paulian nun vice chairman thumna pu Paulian tuang secretary lina pi jinghom lian treasurer ngana pi dim lian assistant secretary gukna pu mun mang member sagina pu Thomas Thanglian piang member yanna pu hau mung member kwana pu thang swan gin member somna pu nang khan dong member som la khatna pu chin sian mang hat lang member som la ni na pi tim mwan kim member som la thumna pu nang pian khup member som la lina pi dim sian nuam member som la ngana pu thong chin zam member som la gukna pu Thomas thang than tuang member som la sagina pu Joseph lian boy member som la gyatna pi Dr dim san nuam member som la kwana pu kam lian mung member som ni na pu gin kap thang member som ni la khatna pu khom lian mung member chi teng in mi pi te mon na to tel ching onga hi Executive Director ED Panmun le adang panmun tom te tutunga telching makai thak te sungpan in amau sem na le kibak na zui in ongki se to ding hi hichi banga minam le gam it na to ongki Piakhia makai thak teng za tak na len pi Piakhia asom Veina USA Tuitum Khawmpi le Kumcin Thukikup Nuamtak Kizo thupwak Thomas Tuang US gam sung state toma teng Zogam Tedim DC tunjang gam huam Tuitum vun toy ten Kumsim ane Khawmpi le Kumchin Thukikup na pen USA gam Zomi te khopi thusa July ni thum tulni le som ni le ni Sunday ni in thupi le Lawhcing takin Kibawlzo hi tua Khawmpi sung nek le don limma ma te to in tek ten zin ong do bek tham lo in Tuitum wang khwa le leitung mun toma Tuitum vun toy te abukim khan to theina ding in thuhoi tampi ki kum in sepkyap sompa hi USA Tuitum ki polna in abeisa kum som sungin khwale tuile mipi te phatom na ngai anasep sa teng anwai bang hi khatna Tuitum kho sung kho jang bup sekang in nei zo na ding ma panpi ni na kho jang bup electric me nga na ding bai hom sak thumna kho jang bup tuidon tuinek te kitchen na ding sumtha to hu lina Tuitum khwa tang thu bu bol in akisap na mun khem pe a free in hom khya hi ngana COVID-19 hun haksa sungin zong leitung bup mun toma Tuitum vun toy te mo khak sa te dong in kan khya in hu na sum khom khe zo hi Zogam Tuthang Tedim Khawkiim gamban na ne Tedim DC huam gong mwal khwale
ลำจังขวดแต่กาลกับข้าวสุเล่ปลิกแต่จุลัยนี่ลีนี่เล่ในงานนี้นี่ส่ง PDF แต่เฮียมจีอินกำส่งวานอินบากอยอุฮีลำจังตัวส่งมีแต่ขัดอินagain naจุลัยนี่ลีนี่อินปลิกสอมเล่ทุมเล่กาลกับสอมเล่กว่าแต่กองมลขวายักอุจุลัยในงานนี้อินลำจังหงยักอุบังมาทุดดล้วนในเกทูนวมเทมาอุอมาจงตุงเสียแต่สอลนามังเบกอาวากฮีจีอินเกนฮีTedim CDNet Wi-Fi pol khadin ngata Zogam Tedim copy abesa tulni le somni le khatkum September somni le khat ni pan Kalka Council in Internet akhak chipzo tulni le somni le ni kum July ni khat ni in kumpi zoom biakin tele to sungmi te pol khat in already nei CDNet Wi-Fi anga pol khat ta hi tulai tak CDNet Wi-Fi anga masate pen khat jet to somsagi to ataman pen athun te kithwa sak masahi adek dek in mi to kizopna tam anei deu te kithwa sak masahi chi in CDNet Wi-Fi wa puak nei khat in gen hi Tedim CDNet Wi-Fi kithwa na bai to kisai to sungmi te mu na gamsung le gampua mi tampi to kizopna alem ding hita in lungdam hoisa ing chi in gen hi Zomi thum zo khothar kiman Kolgam le India gam ki chaupan Zokhothar General Area abesa jun som thumni in Zomi thum van kham nambat li to ki man hi van kham nambat li chet teng tulni le zanga man apwak lai tak ki man a hi van nei pa chau khwa ateng te khat jong ki mat be hi tulai tak Kolgam le India gam gi Assam gal kap te le Mizo palik te India lam mano khwalzin te lim sit ma u hi Mizo kumpi inปันคำปเตทูกันซิมดิงอินโซมีฟลามีเตอบัยซาอินกอยฮีจีอินซุมบอลควอซินมีคารินเกนฮี CDF-Thantlang In Nial กิเก็บบินนาลุงวันนาโซนายโลปีอินทันตลางคบปีดินกิกโซนาดิงและลำกิกดิงใบหอมนาตอกิไซดิกซาโลอินกันยาลอุฮีจีอิน CDF-Thantlang In จุลัยนี่อินตังโกเคียอุฮีทันตลางคบปีสุงาพอลซาดกาลกับคอนซูลเตเฮบเคียโซมาเต็งกิเก็บบินนาลุงวันนากิกโซมาเต็งนาเซบกิเซมนายโลดิงฮีกาลกับอุกนาอโดมีปีลำตัวสุงกาลกับเตทซอมเทอินนาดิงนาเซบนาเคมเปวกันยาลอุฮีจีอิน CDF-Thantlang In ปุลากฮีชินเซกาลกับคอนซูลอินอเบซาจุนซอมทุมนีอินมีดิงบอลทันตลางคบปีอดินกิกโซนาดิงและลำกิกนาดิงใบหอมนาอันในฮีฮิวายทันตลางตัวทรงมีเตเกนนาอามาสุเซียอินอามาลำกิกดิงจีงีนาโลฮีอามินเดมันฮีจีอินแกนฮีมินดัดหวมกาลวันแรงโตกับนา ICNCC อินหมอสักมินดัดหวมโคตามุนนีจุลัยนี่อินกาลวันแรงโตกาลกับคอนโซลอินอากับนาหังอินตัวทรงมีทุมอินสีโลหิมันอิน Interim Chin National Consultative Council ICNCC อินจุลัยนี่อินหมอสักนาปุลาคีกาลวันแรงโตนิเวอากับนาหังอินตัวทรงมีเตตัมปิเลียมคริสเตียนพงจีสังขัดสังอินขัดเลเตนนาอินปอลขัดกิสยาอิน CDF มินดัดเตทุมอินหงนุสยาฮีกาลกับคอนซูลอินวอลตุงมีเตตุงงงตัดเกลโลนาโตอากำตัดกะโมสักฮีจีอิน ICNCC อินปุลาคีฮีทุเปียงหางอิน CDF มินดัดกำหวมอาเตงตัวทรงมีเตอากิสับอาเลบุกเทนาดิงดุมโตคอลอุนจีอินจุลัยนี่อินปุลาคีมาตุปีอักตุยเลดิงกิตุชินสเตเลโตลัมมาตุปีจางกำลำปันหงกิปวกอักตุยเตจุลัยนี่อินเจตุลขัดโตตังชุมเลดิงนางอนกิตุจางาซามันจงอาจานิขังอินกิเลฮีจีอินเขียนฮีชินเซคบิดังเตอักตุยตุลขัดอินตังกุกกิงะนาปีมาตุปีกิโดนาหางอินวันปัวโมโตเตลุดเทโลอหิมันอินอักตุยมันกิปันวันมันแคมเปลขังฮีตัวเบกทำโลอินคอนอลเกปันกาลกับคอนซูลอินสุงตุมผู้สวะควรคักจิบอหิมันอินกาสุงมีเตอาดิงอินฮักสมามาฮีอันตังเลเมเตเมกะเตข้อสุงปันเลข้อกิมปันกิเลเทฮีอหิจงอินอาจานีอินกิเลคาฮีจีอินตัวสุงมีเตนเกียนฮีกะลีมิวไซเคิลลีกิกูไซเคิลกำเข็นกะลีมิวตังพีลาเวง
ขอกลีนาอาจุไลนีอินขัดสุงามอเตอร์ไซค์ลีกิกุกสักฮีจีอินอากิมนายาเตงอเวงเตอินเกียนฮีอินสุงาอินเตกเตเลอินซับเตในมอเตอร์ไซค์สกีฮีอากิกุกสักมอเตอร์ไซค์เต็งเป็นโอโรมอเตอร์ไซค์ชุม125เคนบูขัดจีเต็งอฮีจานสอมเลนิปันในนิกิกาลซุงอากุกอุฮิดิงฮีจิงสังในทุมสัดคิดฮิเลแวงกิมแวงปามเตโทตาอุฮีอากิกูมอเตอร์ไซค์เตอหอยเต็งฮีอาหอยโลเต็งจันไลฮีกำสุงป่วยนาอเมดดกอินอาอุดบังอากำตมีตำแซมฮีมอเตอร์ไซค์กุเตอินอคดโซซาอุโตกิมันอินจวกติงอุฮีตัวไลตักกุยเทคำเทจะตุยจังขังโนตำจิตักอินตำฮีบางมาทุกคนอุปดีอมโลอหิมันอินมอเตอร์ไซค์เลอดังวันตวมเตกิกุกเบะลายดิงฮีจีอินตัวสุงมีเตนแกนฮีตาหานะเมความกิหาลโซมีเตตัมปิตักอเตนนากลีมิวตาหันเวงเล็ดปันชาวลำไปนาลำ YCW Private สังเกียเมความเตอามินกิเทโลมีปอลขัดอินจุไลนิขัดนีจิงสังในทุมปอลอินหาสักอุฮีเมความมาWi-Fi box หาตุมสักอุอาแวงมีมิดปะเลียนฮีเมความงาบังหาลสักอุอหิมันอินตาหันแวงปอลขัดอะเมไปนอนโลอิน Wi-Fi อินเทอร์เน็ตซงกิเซโซจิทุกิซาฮีTamu-PDF in van kampol khat hal tum sagai gam khen tamu gam huam kali tamu Asia Highway lampi tung a gal kap council nei vante kipwamo kipolo chi asit na a van kham amat te u July nilini in number 3 battalion Tamu-PDF in hal tum sak u hi Tamu-PDF te in kali miu pan tamu lamman no peguk moto khat asit le ipsunga beng hon khat akipwa mu u a hal tum sak pa u hi mailam a hibang in van kham napwak lai u le ongki man in hongki god ting hi chi in Tamu-PDF number 3 battalion in Veina to Pulaakhi kaltai te a ding clinic a nat na vel hun anni ki khanto India mi Zogam a galtai te a ding akihong clinic a sumbelo a nat na ki vel hun pen abe sa hunin kal khat ni thum bek ki hong hima le tun kal khat ni nga ta hong ta ding chi u hi kal dai te a ding hi clinic hon hun pen abe sa hun sung kal khat in Monday Wednesday Friday chi ni thum sung bek ani chang tan in ki hong a hi man in chinate in haksat na tampi tuak u hi to bek tham lo in clinic a zato kilak nuam Chinami tam sem ahi man in July kha akipan Monday to Friday dong ninga sung ani changtan lo in hongto suak ta ding chi u hi siawon le siama te in zong ninga sung china te vel ta ding u hi galtai te a ding sum beilo in clinic a na ki vel te na ding in Mizo Student Union MSU BN Hospital Myanmar Refugee Relief Committee MRRC le Chin Health Organization CHO te kipol khom in ahun u hi a aizol khopi kolikon veng BN Hospital a abesa February somle guk ni a kipan ki hong a hi Leitung ki mol na Thuthak te thupok pu alien pau Wimbledon 2022 abesa Jun somni tulni le somni le ni pan in England Gam Tennis Association te vai hom na to Grand Slam title lo patung a tennis kidem na ne setak in kimozia ja u a July ni guk tulni le somni le ni chang a nume pasal quarter final man siang ta hi semi final le final pen July ni som tulni le somni le ni chang man siang ta ding hi North le Central America Concafa pasal tuk peng kum som ni nuailam U20 te ki mol na quarter final pen June som ni le ya tul ni le som ni le ni in USA le Costa Rica te na setak in ki sui u a USA in ni bem to zo u hi Panama le Honduras te na setak in ki sui u a Honduras ten ni khat to zo u hi quarter final June som ni le kwa tul ni le som ni le ni in Dominican Republic le Jamaica te na setak in ki sui u a Dominican Republic in khatbem to zo u hi Guatemala te le Mexico te na setak in ki sui u a hun man siang dong khat to ki Sikkim a hi man in penalty ki sui sak in Guatemala in zo u hi
semi-final July ni khat tulni le somni le ni in Dominican Republic le Guatemala te na setak ma in kisui ja u a hunman siang chang in ni to kisikim u hi man in penalty kisui sak in Dominican Republic in zo u hi semi-final no nung pen a USA le Honduras te na setak in kisui u a USA te in pai lam tak in thumbem to zo u hi final match July ni thum tu ni le som ni le ni in USA le Dominican Republic te na setak in kisui u a hanjam tok u hi na pi USA in hun bit minute som kwa sung in gukbem to zo u hi North le Central America U20 pasal tuk peng kidem na USA 10 tukuma to thumve akizom in akhatna nga u hi tournament a USA in champion onga u hi goal tamkhum pen top scorer Paxton Arison USA in goal sagi kungpang sampen best goalkeeper Christopher Brady USA chi tengle asyang tho pen Kiteelna fair play award pen Dominican Republic ten nga u hi tang sang pu le lia ching te mo poi lungdam pi na Zogam Tedim DC wam tungzang khomi Tedim khopi sakol lam beng a teng le PAG Paul P a assistant pastor asem lai tak naw lak be Reverend Kam do Paule sianu ning vum niang te tapa upen US Gam Oklahoma State thusa khopi ya teng tang kham biak sang pu le Zogam Tedim DC wam tungzang khomi Tedim khopi sakol lam beng pan US Gam Georgia State Atlanta khopi ateng naw lak be pa chin sian thang le nu jing hau mang te tanu upen lia chin tho jing te pasien gom na nu le pa te de sak na le amau te ki it na to jingchang July ni kwa tu ni le som ni le ni Saturday ni chang in thosa khopi a FEMC biak in a Reverend Dr. Chin Khokham sia kham no makai na to siang tho ki ten na nop chi le Thuthak in nei ta ding u a hi man in ZNTV pan in lungdam pi na lian pi ipok hi bebiak pasien in nu pathak ding sang pu le ching te a ding a akisam thopa nam chin ong piak sakta hen tang zam khen khai ong nu sia da pi na Zogam Tedim DC Tunjang Township Huam pang jang khomi US Gam Oklahoma State thosa khopi ya teng tang jam khen khai gui te be kumsom li le kwa in goal cancer na to ilam et lo lai tak abesa July ni li tu ni le som ni le ni in ong nu siat na hang in ZNTV pan in da pinalian pi ipokhi ama long hom zong abesa July ni sagi tu ni le som ni le ni in FGA IM Paul pi te makai na to Reverend Pau Khan mung sia Pau mung in Veina nei kinta hi sangam pa ong nu siat na hang a ada akap tanaw melte akwa mapeu ibek pasen khasyang to in henem na buchin ongwan chata he lungdam tuni chu Taangkona hiza ong nei hining ZNTV ongin akwa mapeu tunga lungdam mama ing te kamilya siam ne hi